Riu aini ni marikite gutungwo ni kiundu gia kiha na kina ruo muno, kiundu gia tiga akirira maithori na magikiuria no ucio ungikorwo uramonoha. Na oho bururi onaguo ni utigirwo na kimako kinene muno kiroko kio muthi thutha wa mutino muru muno gukorwo ukihanika, and this was in Naivasha. Mutino uria utigire bathi imwe ikihia yothe na guthira, bathi igukuite athii, but all of a sudden it burst into flames o igithiaga. Kiumo kia mwaki ucio gitekumenyekana niki, no kurigana na riboti irekereirio ni maabitha borithi amwe no cio nimaugite gutiri muthii ona umwe ugurarire. They were all safely evacuated before the fire spread all over. No indo ciao ni cikorirwo cia guthukanga ciothe. Bathi ino iri ya kambuni ya ukui ya Modern Coast, na this comes all iri naguo muthenya wa ira kurari na kiundu kiingi kana another tragic accident that happened involving 16 members of parliament coming from Tanzania mokite guku bururi-ini to attend interparliamentary games. Niguo bathi yao irakorirwo ikiona mutino, na kwa bahati njega guti mundu wirikanite gukorwo arakuire mutino-ini uyu. Na riu kuri aini amwe nimatigitwo makirira maithori na magikaira kihoto kiao, and this after they woke up to some very shocking news kuria mokirire gukora channel ciao iria makirekagiriria nyimbo nacio kuria mwena wa YouTube ciguthitwo strikes. Aini aya ari Akaro Mwaura, Ashiko Alice, AS Wawiri ona nginya Ruth wa Mam gutekumenyekana no ucio utharikiire channel cia aini na gukorwo akimonoha kundu nginya nyimbo imwe ciao cigirite gukorwo igithakwo channel-ini ciao. Na thutha ucio ndeto nicokire kumbuka ati Ruth wa Mam is the one allegedly behind some of these strikes. No Ruth wa Mam nyarikite kwiyumiria na gukorwo agikiuga ndaramenya ni atia kurathie tondu onake no aragutho strike mwena wa channel yake. Undu uyu ugitiga mafans ona nginya aini na kiriga muno, na aingi magikara mena guoya matekumenya ni atia gukuhanikira channel ciao. Na pole sana kuri Ashiko Alice, Akaro Mwaura, AS Wawiri ona nginya Ruth wa Mam, na ndugakiriganirwo gu subscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.